Glave, sam ulad malo. Vihare, duri. Slabo. Milorade, molim te za moje poštenje Drenja. Za tvoje poštenje popćuje pa nek umrem odmah ovdje. Nemoj da umireš. Živeli. Evo dok Milorad probava Drenju. Navije, brale. I voditelj će s tobom. I sudija. Sudi daj. Sudi obavezno. Milorade, čestitam od srca. 2 vezane titule juče u Prijedoru i ova danas u Prekaji. Ova ti je draža zbog tvojih vrhovaca i ljudi koji te navijaju onako srčano, iz duše. Pa mislim, brate Stanislave, moje publike je najmanje danas ovdje. Više je bilo u Prijedoru. Nije me bilo strah po ovdje da ću li izgubiti ili pobijediti. Uopšte nisam razmišljao, ali idemo dalje. Čerat ćemo se još. Ja. Goci nije zaboravio pjevati, čerat ćemo se još. Moramo prokomentarisati nešto lakšu kladu u srednjoj, ona je išla ispod minute, inače voze i po 2,5 minuta. Prokomentariši jučerašnji uspjeh u Prijedoru. Uspio si dobiti Jasmira Babića, velikog konkurenta za titulu srednje kategorije 2024. Javno mogu reći, slušat će me Jasmin, nikad od meni nije bio konkurent, niće biti. Bila teška, bila lagana, možda konji oni, ako ne bi išlo na metar na 10 centi, to su konji naučili rukati, u mene nisu konji naučili rukati i možda bi me tu prevario. Ali on je juče išao 2 minute i nešto, ja sam za minut i mještini 13, 10, ja sam izletio. A tako kao i danas, lagana klada idu minut 20, minut 30, minut 40 i dalje. Dobri svi konji. Ja danas nisam ga vidio ovdje da mi valja. Ali, opet šampion je šampion. Aplauz još jedan i samo kratko Milorade. Jučerašnja pobjeda Gas Petrola i Drvodeca u teškoj, šta je presudilo? Pa nije tu ništa presudilo, to se očekivati. Gas Petrol u teškoj kategoriji, čovjek je toliko moćan da mora ići bilo u koju zemlju i gledati kako li oni voze. On je dovo 100 konja dok je u mene bio Cigen Manga, nisu mogli ni prinjušiti. Međutim, čovjek ide po treperijadama, gleda ako nije bitno njemu da li on bio 10.000 ili 20 ili 30.000 eura, ako se pokaže tamo na treperijadi, dovede ga i mora biti šampion. Mislim ja tako. A ja što uzmem što nije nikad uvećen pa ga praviš šampionom, to je nešto drugo. I prokomentariši rad svog kolege Slovaka juče koji je terao konje. Ne zna još naš jezik, ali momak se snalazi, lisac je iz njegove štale. Dobar čovjek, dobro konju, obučeni, da sam se divio. Ja sad govorim svome djetetu da to radi, neće raditi koji radi i šta mu on govori. Međutim, bolje da on ne razumije šta mu mi psujemo ovdje da sa strane i neka je on živ zdrav. Aplauz za šampiona, ko se želi slikati da uđe unutra. Odmorite se malo, teška počinje. Prijava teške, ajmo. Samo drži ovako i drži u kadru. Imamo Vuka, sačekajte muzika. Sačekajte, imat ćemo i Vuka da provuče Smiljanić. Mali konji, poni, djeca da uđu. Oj. Ne treba se iskati. Samo malo? Može, samo malo. Izvinjam se. Može, slikamo. Ne treba se iskati. Evo Marko će odmah podijeliti prva 3 mjesta. Daj Zisu odmah prvo. Ljubi ga, brat. I jedna slika, Marko. Slika jedna, pogledajte ovamo svi. Može. Dobro. Drugo mjesto Palačković. Čekaj, dajte kuska ovo djeto. Drugo mjesto Palačković. Kao sam 3 debele noći, kad sam morao sa Kalina poći, konjska kola i mali konji. I treće mjesto Đuđa Ćuliber. Mazalica hoće da preuzme. Mazalici daje. To je to. I ajmo prijaviti, samo malo.
Pazite se, malamo vidjeti djecu našu. Prijavit će Zis tešku. Zise, prijavi tešku i pustite djecu da vidimo ponije. Ajmo ispratiti male ponije. Vuka Smiljanića.